Ya, inilah duet duo GKPS. Saya Asing Lisaragi. Ini suara tiga saya, Mando Purba. Keyboard. Pada keyboard, sahabat Kristen Sinaga. Juri Lisbeth Sinaga. Dan pemirsa, masuk belakang ke mana? berjumpa di Serpang Singodan Dorokot mengerek raya Odi pelangku sangka putus sonon hubungan gabe mata kas nasoma nasomar harga jumpa kita usai Ulajo kusisi balosmu pelase Udin lambi barote age ija rage alanihan langmar tolong sanggup lebih karena pelan mengaholongku Ayo senyum kawah konang sahalina ilo kakak ada ini malam lupakan sedauhu pikirannya mau dipoto hari boy terbahina semua kembali nalayaki lampah tangis tidak sonon tarlulu sono terlulu Sugaribo
padote age ija lage alanihan langmar kolong minate Bubotodo aulang sanggup lalpi Hanapilan mo mga honokku Ayo senyum. Kawah konang sahalina ilokaka Ada ini malam. Lupahan sinauhu Dikiranya mau dipoto. Sudah hari boy terbahina Semua kembali nabayaki Lampah tangis Ija sonon Parlulu Padote age ija rage alanihan langmar kolong minate Bubotodo aulang sanggup lalpi hanapilan mo mga honokku Kawah konang sahalina ilokaka Lupahan sinauhu Sudah hari boy terbahina Semua pambaki nabayaki Lampah latangi sono terlulu Sudah hari boy